Mundra wandenga bado vinto byang saka byang ora saka biko. Hakuna kitu kama hiyo. Kampeni itakuwa mpaka 2027 yata baime. Okay. Munda kumukora mama Matiang'i tuakira boyo. No way, nduko chukukira. Unaona musibatu chirusa mumanyi. Women rep. Uli wagete yes. Abantu bakarasu Nairobi bakaba gusi. Ay. No tukale campaign gusi. Ndole chikomotika. Hapana, ngano bagaba nakubura Nyamira yango. Ikiroge ke Matiang'i akurigia. Ikiroge ke nabenga napa constituency pito okeligia. That one ikatuigwana never yo. Abantu mbara mosu kumera Matiang'i kiregento. Kero Uhuru Kenyatta ali kuri chikura back in 2013. Kero Moikoyo soko mumera agwakira Uhuru Kenyatta campaign. Akatebye Muluya, atebye Mugusi, atebye Mogere, akira Uhuru Kenyatta chikura. Iba iretenga Uhuru Kenyatta nabuo, yani they owned Uhuru Kenyatta. Ikike kagera mpaka kero waka chikura se ballot. Aba ikoyo baso ageta umuyomo asoyomo mpaka omwele bagakira Uhuru Kenyatta chikura. Bono Matiang'i karago soka kuri kero kibu president. Hauna magusito kuri kero geke. Nintunya ali baga Kenya toro kya bantu naki kero mugusi ali in charge ebintu tokorose. Ekora Matiang'i nabakunyara. Okunyara kuri kwa Matiang'i gatu akiye kubanga ntu batu mundu rakore gasi. Gakogera ngoro. Ngoro. It is just Dr. King of Fred Matiang'i. Endo gatu igwana nebo igo. Na eroro. Wono ko ikomo gusito banga yo maso yomo. Enyomba se nyomba. Omuchi aso muchi. Kuligiri Matiang'i chikura na kumwakira chikura. Ndeto mumba atama tu montegerere. Mumba atama teino montegerere. Wango nambara abagura Matiang'i nga. Duwa di numbers nini. Inu chakira muago. Digere liya wana bago babati chikura. Abaigu bago babati chikura. Abachukuro bago babati chikura. Mwe sokie mwakire Matiang'i chikura. Chinga kichiweka. Asabono iga. Ikatwebo liya maswali. Ningi toko korera boni ga Matiang'i egeranyo le chinguru. Amaswali ikatwebo liya re watebeke maene pi. Kusigo chakere korongo mpaka tabaka. Ikatwebo liya maswali ina ki ayebuna mwanya bantu. Ningi yoko kora buno mugusi okonya Matiang'i. Chamba example. Jeuna ndiga. Na haligire vijana Kenya ngima. Babiri kere county. Nje mbatenerete. Abumba baite stand by. Matiang'i babate vasa tokolegasi. That's number 1. Number 2, a platform yetu lega. Matiang'i tokoro sidieta. Mundala konde musune na ki ngai all the parties had. Wono ngote tenga ngere chikuraga campaign ga. Ruto otake tenga ngere campaign ya. Ngati mbapatsan. Nja akikukwana na Ruto ga njera ki. Ai. Mo ngaina nganja kiwaga Ruto campaign ga njera ki. Matiang'i nere umugusi manyeto kubuli chukura na Maraga. Lakini kulinga une safari yerega Maraga tali kulina gali yoko gena paka mutwe. So Maraga aro tukumusabe ke maene pi asama skanyozi aya Matiang'i ko bako. Nene nindene kene nga kani kiras Maraga na Matiang'i. Bono jamba tebe. Kuikatwebo liya maswali ingi tutokora Matiang'i unagusuka mutu. Jamba example. Aba America. Batebire kiro Mutiang'i baguchangira Matiang'i ro mundu $1 gite. Aba America bonse pi barangi 150,000 200,000 in the US, actually 250,000. Bamuire nguchangira bari Matiang'i kiro mundu $30 kiro Mutiang'i. Ichinchi sene chikumupushe campaign mpaka 2027. Abande batebire ibaguchukucha Kenya. Baso echinga cyabo make sure ngibinyoro abantu bakire bakire kura. Abande batebire ngabaje kwimuka baka ni chipiki. Abantu nukubuka mabi ukwake piki go a polling station. Wake kura kwera nanka. Bago anje ne ba comment bago serrani. Aba America berule. Oyo man textiga YouTube ya no maandinga eberu this time round ngora bali Matiang'i chindege. Anye beru akura chindege. Igomoro je sabali ngukora tole. Abana ba America bamuire ngora bali Matiang'i chindege. Kenya ga chi businessman inchiro unabona na iweto mungone ta kwande na Guardian manyino Guardian kuruku mutuli
ai mogeta kama kwimuka matiangi abangete kwenda sabali ya seda ate ba to nyangwa kana bantu bachokora bintu ga ninje ngwakana ibintu byonse bikorekane ngai kubiya sana chi businessman ncha chira Kenya chiro to konya matiangi igo noro chimnanga sino korkia mangana kiro muntu kweke buli na ki ninje kokora matiangi egere ere chukulechi na njira kyo kumukonya onyonka kibagende nabande berule nga this time round iba kubate simatiangi asako tacha no hali asaba tacha no bali asako genda no bali egere bamwakerete ena ati matiangi ga rusi onyo rusi kibagende kitutu chaje sauti moleta national campaign mungwano linere mobilize kurugusito bwate nene onero ra basutwale microphone ga kwani crowd kenyegere oli mu rusi yakitutu chaje sauti tigara abantu baro barwanere kirego kelia leta molete gora kukubwa chukura I will minister otabu eti chukura mubeke abe nominated simple as clear as that boni yono tukugamba ko tubulingi tokoro matiangi one by one munaba kusi palisi momento nye nakuruga diyo mo bayiko babere batatu mwere subuye ba matiangi matabi yakira matiangi kura onye kole Nairobi rongai wapi diya muikoyo oga mansai malete mugure nyama matabi yakira matiangi kura onye kulika kuigwete ngana buko support matiangi mochangere njinze kwa tenga nduruchi kukwana ga okukwana kuoka nduruchi viongozi kete hali usiba kora matiangi abana ne vijana kibigoli bieto kabisa ito wate chingaki baraoga lakini ngaki nero tokoswachi gali chikuro ndu tukwane nali bakomanya ikonto ikirase tuventuka ni support mutu support to say streets unaona gusindo expect matiangi ndo kwa campaign nindu tuchu kuiko tubwaterere matiangi gusi kabisa tukubwata sana bagakaiga twakurire campaign ya matiangi gusi alafu ndo make sure matiangi kwa ndase nindu no to represent n'abagusi egere bisa kubinde birolenga abagusi mbale na matiangi egere vijana binde Kenya bimanya matiangi na wati vijana bino mukua hatari nduruchu gotika iko ikamna abagusi tutwali chi plan chuko kwa matiangi boni ga registration ni gasaina tebi umwana wagenda bwatekura anye murange mwete ibintu bibirale yale bikore chikubwatero egendo mokora neki bali barange karabwata bali barale tumara kubanga baadaye bwata chikura guchia egere tusukina mbeli tukuru 900,000 kuru million yeli tonyekino ya 1.5 2 million tokamanda baba kali gusito igire 3 million wase 4 which moino ikobono bnaba gusi uikatubwata sani matiangi to madena ki mogaka nguchia akora igana bali mubwate ngamubwate skills muri basigo impact as matiangi's campaign muhire skills echo mungwana ale kurugwa achoki ne pia matiangi omungwana uju taikorosa agotegera bonsi pi nenda agwatende bonsi pi muikange Mamatebinga nje ngoro kumukwa ekeneke na bonko nyara njira ginda akonye campaign agatebya swaga sikokuchia kwisha maneno matiangi mara skuzo chabeka chishati chinkali akodress smart utiyo utobekira magoti aliae ono chakire kwa campaign overe presidential that is what we are calling for Boni ndutuko sabanga alisora nyoko nya matiangi mukonye lakini bona matiangi timu yae wikeboke bona tuligete molo ndra wandenga bado ndombia saka mbianga ora saka biko akula kitu kama hiyo campaign tokwa mpaka 2027 yata baime ndulikuwa haberali omwako gocha 2026 omugima campaign njuri ne campaign ndega akoko ndebisa saka bikwanga ndine campaign already ndi okokwana kutukwana ine campaign tole ama ndensa saka bikwa ngati ngwana matiangi ngire mpaka ka 2027 we kwenda kabisa matiangi tukumwakere campaign right from now to the end ndekorasa chinguru nchiro nasa na toto moyo ingire ndokanyete mondra ndatinge barasi chibarasi kichikomyo ko bwatere yago tekana mutu chiri chino nya chachire ene chikare bwango muno to kuchikera chikokubwa bono kwikana into abagusito be chap to sel matiangi esa babo ngoteveranga to bentu twara confidence ne linga matiangi is the best candidate to bwate boni ondetayo mubwete into turasa tutebena ki twatana ne to tigo bo trigo yuna buga sene busi monda ko mukora matiangi twakira boyo no way ndruko chikokira unaona musibati chirusa mumanyi women rep oliyo agete yes abantu bakarasu Nairobi bakabagusi
Ay. No tukale campaign usi. Ndole chikomotika. Hapana, ngano bagaba nako buri Nyamira. Nyamira yangu. Nyamira yangu. Tobe buna Naruko. Ai, hapana. Nyamira ali nchenga ki analysis ga. Nyamira tuteti mchezo this time round. Ndo achorte nyagarama akatwegete ka 7 million. Tukachoro yoli twete ntumedingia gukora. Wano tubangete kuri umuntu kijana. Nenda no tutagite mchezo. Yego sinya monte yabi mukwaso ageti. Tomnyoka n'abangwana bali. So what? Aketo nyole change Nyamira county. Ndoko bayiga.